Kay imaymana chikankaray Perú suyupa uma llaqtan Limamanta pacha kimsa wawqichakuna kanta llaqtapi kaq hanay orqokunaman ucharisaqku. Ñuqaqa yachachiq Luis Alberto Medinan kani. Iskay qhichwa runa masiykunawanmi risaqku. Paykunaqa kanku Daniel Miranda Wallpa, kamaq qhichwa proyectopi llamkaq Cusco llaqtamanta qhichwa runa. Willayninchikkunamanta yachaqtinallataq Apurimaqmanta Wiraqucha Alex Wamani Echevarriawanpas. Payñataq lingüista, simikunamanta yachachiqpa. Kusi sonjuwanmi illayninkuta qallarisaqku. Ichaqa maymantaq ucharisaqku yantak llaqtamanmi. Qhichwa simipi yantak. Chay llaqtapin yaru qhichwa rimaq runakuna tiyarqanku. Ichapas hukllatapas tariykuman. Kachkanraqchu manachu chaytaya yachaykamusun. Kay illayniykuqa munaypunin kanja. Yantak llaqtaqa sumaqsi, achka qochakunayoq, apu urqukunayoq ima hakuchik. Kunanja jepapiñam kachkan Lima llaqtapi kichki karrukunapas, maynaña runakunapas, pata wasikunapas. Kunanja muyuriq carreterantakama kanta llaqtakama chayasun. Ñampija hawapa markakunam kachkan yurakuna, tarpuykuna, uywakuna, wayhukunapas. Hinallataq wicharisqanchikman hina hanaq pachapas aswan munay anqasmi rikchakun. Maynintataq rina yantak llaqtaman Limamanta pacha. Kaymanta karruwanmi rina kantanta Vencedores de Sangar carreteranta. Hinaspa yantak llaqtaman ucharina Pascoman Huanucoman riq carreteranta. Yantak llaqtaqa Marcapomacocha, runasimipi, Pumajocha marca distritopin kachkan, Yauli provinciapi, Junín suyupi. Limamanta pachaqa yaqa kimsa pachapin chayasun, yaqa pacha tawachunka kilometrospin kachkan. Kay hanaypin ñam pallqakun yantak llaqtaman chayanapaq. Kay muyuriq hatun orqokunaqa Cordillera de la Viuda sutiyuqmi. Wawqillay, maypiñata kachkanchik? Kunam Marcapomacocha distritupi yantaqmanta sichpaya kanchis, chaqa manaraq chayarunchis. Imatataq chay yantak llaqtapi ruwasunchik? Chaypi qhichwarimaqkunata maskaykamusun, ojalá kachunraq. Mana chayqa, bueno, tapuyasun chariki. Ichaqa uyarini noqa chaypi manaraq payakuna, machukuna manaraq qunqakunkuchu qhichwarimayta hinaktin paykunata tarimus. Paykunaqa mayqin qhichwata tarimanku? Yaru qhichwa. Yaru qhichwa. Yaru qhichwa. Maymantataq chay yaru qhichwaqa? Yaru qhichwataqa rimanku Pasco llaqtapi kay llawditupi Pascomanta kaykama chaymanta Limatapas qaykun chay qhichwa nakama Ollón kama. Chay tukuy llaqtakunapi rimakun chay qhichwata. Ichaqa ukhupi qhariki kan
Hojnera rimaykuna. Ichapas riki kay kanta llaqtapi chaynallatak rimakunku ichaqa yachay chinkarapi. Waqillay, imaynaqachka uma, muyuchkanchu sorochiwan manachu. Manachu kapisunki. Silatan, nanachkanchu. Sara kapiñari. Umaykini. May allin kasha ichaqa chiririna. Chaymi churaku. De chullo chayqa hosqomantachu. Lohoykini. Aquí graumanta. Graumanta. May abankaya purima. Chino. Kaypin kachkaniku marca Pumacocha suyupi, kaypi hawachkaniku La Viuda Cordillera nisqanta, suma intipi. Kaymanta waylay marina, waylay hallachka kay hanaypi, mana chayasunchu. Sumaqchu kapusuchkanki kay rutas en Quechua canalpi hawasqayki. Chayna kaptinqa yanapaway. Kay canalman aylluchakuy hinaspa aylluykiman masiykikunaman apachiy. Chaynam riki aswan wiñasun. Hinallataq achka runakunaman chayasun. Ichapas tapukuchkanki. Imanasqataq runa simillapi kay videokunata ruran nispa. Kaykunataqa qhispichimuni siminchik kallpachanapaqmi. Tukuy teqsimuyuman kawsayninchik mastarinapaq hinallataq mana siminchik wañunanpaq. Yachasqanchikman hina tukuy teqsimuyupi achka qhechua runakunam kanchik. Chikankara ayllum kanchik. Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia suyukunapin qhechua runakunaqa kachkanchik. Ñawpa watakunapi tawantin suyu ayllukunam kanchik. Chaynallataq tukuy teqsimuyupi waranja runakunan kawsakuchkanchik. Ichapas yaqa chunka utaq chunka iskayniyuq hunu qhechua runakunan kanchik kay suyukunamanta kaqkunaqa. Kaypin kachkan munay hochakuna, hinallataq pajo, llama, uija, uywakuna, kay uywa qhechua runakunapas. Kay Cordillera de la Viuda hatun apupa patankama, iskay waranja, iskay chunka hukniyuq watapi, travelera sutiyuq illaq warmikuna qhispirqanku. Yaja iskay chunka runakunawan kuska. Primera expedición a la cordillera La Viuda por el bicentenario sutichasqa llamkana qhispichiypi. Chay hanay orjukunaqa yaja waranja patamanmi kachkan. Chayta hawayta munankimanchu. Chayna kaptinqa kay qillqana ukupi tinkita churaykusaq chaytapas hawakunaykipaq. Yantak llaqtaqa puna patapiñam kachkan. Yaja tawa waranja iskay pacha kimsa chunka tawayuq patapiña. Mama hochamanta patkay hanaypiqa manañam tarpuykuna kanchu. Chaymi kaypiqa pisilla runakuna tiyanku uywayuq kaqkunalla. Chaynam chayarhamunchik kay yantak llaqtaman. Munay orjokunayo, hochakunayo, llaqta kunanja wasin purisunchik. Hinaspa maskasun qhechua rimaqkunata. Hinallataq tapupayasun pitataq riqsinku kay simi rimaqta. Haku.
Allime. ¿Imataq sutiyki? ¿Ima? Uy. ¿De dónde vienes? Lima manta. Lima man khawsianik na bayko. Ah. Ari ichaqa man llaqtachno llaqta hukmi. Ayacuchumanta kani. Josqomanta. Qosqomanta. Apurimaqmanta. Ari. Uno de cada pueblo. Ajá. Huk llaqta huk marca pita. Estamos buscando quechohablantes. ¿Hay quechohablantes o no? Sí, unos cuantos. Unos Ah, ya. cuantos, dice. Maquilla. Ah, Está ya. soleando ahora. De frente. Ah. Runa simita yachanki. Ah, Runa simita yachankichu. ¿Hablas quechua? Quechua ah, sí. partes. Partes nomás. Aparte. Ah, ya. Acá hemos nacido. Taita, ¿y cuando usted era niño aquí hablaban quechua o cómo ha aprendido? Mi mamá hablaba. Su mamá habla. Hawasqanchikman hina kay llaqtapiqa pisillañam runakuna tiyanku ichaqa mana ñasa qhechua yaru rimaqkuna kanñachu. Castilla simillatañam unay watakunaña paykunaqa rimanku. Kaypi kaq runakunaqa yaru sutichasqa qhechwatan rimarqanku. Kay simiqa Junin suyupi hinallataq Pasco suyupi chawpi qhechuamantan qhispimurqa. Waywash utaq qhechua huk sutiwan riqsisqa ayllumanta. Kay qhechuaqa manañaya urin qhechuamanja rikchakunchu. Ichaqa aswan ñawpa qhechuaraqsi karqan. Kaypi kachkan Firulais. Firulais. Runasimita rimankichu. Riqsinkichu pillatapas runasimi rimaqta. Ah, ya chancho. Buenas. ¿Ustedes son de acá de Yantac? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos buscando algunos quechohablantes de Yantac, si todavía existen. ¿Sí? La mayoría de la gente que son de los más antiguos mayores. Ajá. ¿Conoces a alguien? Ahorita la mayoría ¿Dónde están? campo, Ah. hacia arriba a las ciudades. ¿Y en qué fecha se les suele encontrar? Mayormente para Día de la Madre y más que todo vienen para la fiesta patronal. ¿Cuándo es? ¿Qué fecha? 3. 3 de octubre. Es el día central. Ahí vuelven. Ahí Ahí llega, ahí va a estar la mayoría. Ah, ya, esto es... Tengo que venir el 3 de octubre. Chayna rimanakuchkaptiykun kay uywacha hamurhamun hinaspa muchaykuwarqan uyachaypi. Payqa mana taytayuq, mana mamayuq hinaspa lechiwan uywasqa karqan. Sutinqa Bibim. Bibi. Insute. Muchayku también, mucho. Muchay. Muchay. Muchayta ya. Ñoqa gustani. Kay bibipa muchayninwan astawan maskaykamus. Ichapas chaychaypi hukllatapas tarisunchik kay yaru qhechua rimaqta. Tarirqunkichu qhechua runakunata? Hukllata. Muchayata. Yaru qhechua simiqa Castilla simiraykun chinkarqan. Kaypi tiyaq runakuna huk llaqtakunaman astakuspanku, hinallataq kayman huk llaqtakunamanta hamuspanku, kay simitaqa hulluchirqanku. Imayna kaptinpas allinpaqmi kaykama wicharimurqanchik. Munay runakunan kaypi kan. Hinallataq kaypi kaq urqukuna, hochakunata, apukunatapas riqsirqaniku. Chaymi ñuqaykuqa kusi sonhuwan kaykunapi purirachkaniku. Anchata riqsikuyki kay rutas en Quechua canal hawakusqaykimanta. Ichaqa yuyari, kaynata ruraspam siminchikta, kawsayninchikta, wiñaypaq waqaychasun. Chaynamriki munay ayllu llaqtakuna kasqanchikta yuyarisun. Ñawpa watakunamanta awkinchikunapa yachayninta, kawsayninta maymanpas ñuqanchikwan apallasun.
hawachkanchiktaqmi tukuy suyukunapi llapa ayllu simikunaqa wiñaypaq wañuchkankuña manaña pipas rimaptin manaña runankuna wawakuna rimayta munaptin chaymi ñuqanchikpaq kay hatun rurananchik kachkan wawakunaman wayna sipaskunaman siminchikuna yachachinanchik kachkan mana chinkananpaq. Hinallataq hampas ñuqawan runasimita yachayta munankimanchu chayna kaptinqa qillqaykamuway utaq kay qillqana ukupi saqaykusaq qillqakunaykipaq tinkita chaypi qillqakamuy hinaspa rimanakusun. Manaya huk runallatapas tarirqanikuchu yaru qhechua rimaqta ichaqa kusisqam kutichkaniku kaypin yantaq qocha chakran qocha qanchis colores sutiyuq qocha markapoma qocha hinallataq kay qhichpallapin kachkan karis paqcha apu rajuntaypas kay hanayllapin kachkan paymi hanaymanta pacha qhawarimuwachkanchik imayna purisqanchikta imayna kasqanchikta runasiminchik uywasqanchiktapas. Imapaqtaq kokachata pikchunki Allin kanapaq. yahachu Kallpayuq kanapaq, kallpayuq purinapaq. chaywanqa kallpachakunkichu. Kayta pikchuspa maypipis riki purinki phawanki. Ima urquq mana saqmasunkichu. Anchik kokachapa. Mama apukunaman hukunayki kara. Riki. Ima yaqum harusqanita. Quintu tarwana nacho. Quintuykuya misiñawi La viuda charikcha. chaymanta la viuda Chaytaq yana wachuku rajuntay Arajuntay nacho. yantaq llaqtapi mana kanchu qhechua runakuna machuta tarirquniku las kimsa pachachis inpayninta kutimunqa chayta suyachkaniku paywan rimanaykupaq paysi qhechuata yachan kunanqa llapa runakuna uywakunawan llamk'aspa kachkanku hinallataq turistakunawan llamk'aspa kaypiqa uywallawan turistallawan kawsakunku mana kanchu chakrakuna Wañunsi utqaylla nacho. wañun chay ritiwan añaychaykusun kay yantaq llaqtapi ñuqanchikwan rimaq runakunata yanapawaqninchik octubre killapis hatun rayminku kanja chaypaqsi llapa runakuna maymantapas kutimunku kay llaqtankuman chaypis machu payanchakuna kutimunku ichapas ñuqanchikpas kutimusunchik paykunawan rimananchikpaq paykunapa yaru siminpi rimanapaq yaru simita uyarinapaq. Ichaqa manan llakikunallapaqchu atispaqa munaspaqa kay qhechua simitaqa kawsarichinam kachkan yachay wasikunapi kikin wasipipas rimaspa ichaya chayna qhispirqamunman qhipa watakunapa yuyarisunchik wañuq siminchikunataqa munaspaqa kawsarichinchikmanmi kallpachanchikman wiñaypaq kapuwananchik. Machuchakuna payachikuna pisillakanku uywakunawan kachkanku urqukunapi wakinta huk llaqtakunapi tiyakunku Limapi, Cantapi, Huancayopi paykuna hamunku raymipaq kay kimsa punchaw octubre killapi chaypis kan machuchakuna payachikuna runasimi rimaqkuna ari ayllu siminchikunaqa manan rimanallapaqchu tukuy kawsayninchikmi siminchikunapi kawsan purin mastarikun chaymi kallpachananchik waqaychananchik qhipa wiñaqkunaman yachachinanchik mana kay yaru qhechua hina chinkananpaq huk kutikamaya.
Pachu la palaikiwan noa kaika Robert Joel Rodríguez Malpartida. Noa kanan rimaika kay Pasco suyunchipita. Kay tru noganchega rimanchik Quechua Yaru. Kay Quechua Yaru taninchik kay provincia de Nacis Carrión, provincia de Pasco. Chay trumi unaypita ayllunchikuna rimapakush. Rurayninkuna kay uywakuqkuna kay chakra ruraqkuna chaywanmi kawapakusha. Chaychuma kaykan una yachayninchikuna. Imaypitata kay Quechua shiminchik kay Quechua Yaru Pasco kaychu rimakan. Cha unaypitam kaychu kay rikaykanchik siglo 10, 12 kay Pumpush marcachu kawapakusha kay ayllunchik unay ayllunchik chaychu kaykan Bombón marca chaychumi yachapakusha paykuna. Chaypita paykunapas yargapakusha kay Pumpushpa, Ragrampa, wakinkaq aywash kay Wariacapa, wakinkaq aywapakusha kay Yaru chawpi warami. Y hukpas kaykanmi kay Yaru Yanayaku, paykuna aywapakusha yachapakusha kay Ticlacayan marcachu. Y kay Quechua Yaruga kaychawmi yurimusha. Kay Bombón marcachawmi unay kasha kay cultura Yarus. Chaypitam paykunapas aywapakusha kay Pumpushpa, wakinkaq Yanamatepa, wakinkaq kay Yarus chawpi Warangas, Yarus Yanayacos. Pichqam Yarus kapakusha, pichqa ayllukunam paykuna aywapakusha. Y aywarlaqa llapan marcakunapa paykunapas riqichipakusha kay rimayninchikunata, kay rurayninchikunata. Rimakaykan kay Pasco, ¿no? Pasco suyuchu, kay Huánuco suyuchu, aywaykan kay Limas provincias, Cajatambo, Ollón, Ancash, suyukaman chasha kay Yaru. No willapashayki, mananam allapanachu kay marcanchikchuqa kay Pasco suyuchu, provincia de Carrión, provincia de Pasco mananam allapanaw rimakanachu kay Quechua Yarunchik. Illa kaykanmi, gonga kaykanmi kanankaq hipashkuna, musukuna, walashkuna penga karin kay rimayninchikuna. Kay Quechua shiminchikqa noqanchikqa kay yachayninchikunawan chik videokunata rurar nawpaqman churaykanchik, makinman churaykanchik paykunapas yachakarinanpaq. Mananam rimakannachu kay Quechua shiminchik kay Quechua Yaru Pasco. Kay Pasco marcachuqa manam imapas rurakanchu, manam kanchu kay políticas públicas, kay educación intercultural bilingüe nishqanchupas kay gobierno regional, municipalidad provincial, municipalidades manam pitapis imatapis qukunchu. Chayraykum kay Quechua shiminchik kay marcachuqa usha kaykan, gonga kaykan, mananam allapanachu rimakan. Kaychu runakuna castellano shinlachumi rimapakun. Noqalanchikman wakinkaq wawinchikunawan kay evaluadores de la lengua nishqan kay uhelninchikpita chik videokunata ruraykanchik, arupakuykanchik, yachachiykanchik kay yachay wasikunachu. Chayla manam kanchu políticas públicas kay Pasco suyuchuqa. Kay rimayninchichu kay shiminchichuqa kaykan kay unay yachayninchik, prácticas y saberes ancestrales. Kaychu runakunam kawapakun chakrakunapita. Paykunaqa murukarin, papata, ogata, ollukuta, mashwata, jarata, habasta, triguta. Chaykunaqa chay ruraykunaqa unaypitam. Chay kaykan prácticas. Y kaykanpis kay tecnología andina chaykuna kanan kaykan shura ruray, kay kawi ruray, kaykan machka ruray, kaykanmi mutilushki, charki, kaykanpas kay chunu ruray. Chay tukuykunatam chaytam kutichipakuykanchik noqanchik saberes ancestrales. Chaytaqa yachakura noqanchikqa kay unay yachayninchikkunata kay walashkunata, hipashkunata yachachishun. Chayraykumi kay noqanchikqa noqapaqa kay Quechua shiminchikqa rimakanman, rurakanman. Chay wamrakunata yachachishwan kay shiminchikkunata paykunapas yachakarinanpaq kay rurayninchikqa unay rurayninchikkunata paykunapas rurapakunanpaq. Chaynam pakila.
Ichaqa suyaykuyra kay kanalta yanapayta munankimanchu. Chaynaqa huk laychata huykapuway. Hinaspa qillqana ukupi allin kasqanta qillqaykamuy. Hinallataq masiykikunaman aylluykiman apachiy. Chaynam aswan runakunaman chayasun. Llapanchikmi kay kanaltaqa wiñachisun. Ichaqa ama manayllakikaychu. Kay kanalman aylluchakuy. Allinllaya.